warung pojok ampiran itu pengenalan. Aduh dede direbusi sikat goreng dagingnya si gede-gede. Persis kayak pelayani pura-pura matang ini ngawur padahal hati ketaringan ngawur minum kopi muncrat cembur obat kesan masakan ake wong pada kedaran belayan lali kalian kesapanan ning sekabe lelangkana lewat balik jalan-jalan mingguan mumpung bayi tes kecilan kaulan warung pojok ampiran itu persis kayak pelayani pura-pura makan ini ingin ngawur padahal hati ketarik lan ngawur minum kopi muncrat embun obat kesan cemburu. Aduh dagingnya sing gede-gede. Aduh kopi obat bekepe. Aduh manis persis kayak